Good day and welcome to another episode of Effer Talk. I'm Chryson de Beer and with me is my co-host Janine Fourie. Goeiedag en welkom. Today we're continuing our topic about parent involvement at Eversdal with the emphasis on academic support and our expectation from you as parent. Tydens die inligtingsaande het u gehoor dat daar 'n groot fokus op ouerbetrokkenheid gaan wees hierdie jaar. Vandag gesels ons met twee van ons departementshoofde, Janine Fourie en Louise Koen, spesifiek oor ons verwagtinge vir akademie. Yes, we would also like to tell you a bit more about an exciting new project at our school that we will be calling Drives, which will integrate a lot of aspects about our school, parenting, growing up, and the development of our children. Welcome, Eloise. Much is written about the giving or not giving of homework. This topic has resulted in many debates and arguments. In many parts of the world, learners are given no homework. Despite this approach, these countries' learners are extremely well equipped when they, as youngsters, enter the adult world. The flip side could also be true. What we at Eversdal are seeing is the golden thread in all of this is the parent engagement. Louise, will you start off by telling us more about what the Drives entails and where this idea was born? Thank you, Janine. I'm very excited to talk about something that is so close to our hearts at Eversdal, and that is cultivating values in our learners. Please join us in taking this journey forward in building a value-driven school. Today, we're diving into a new initiative we are implementing this year, our week-long values drives. Let's explore these drives and what your role as a parent are in making this a success. So, why a week-long focus on values? We believe that education is not just about academics, but about shaping responsible, thoughtful, and capable individuals. Waardes soos verantwoordelikheid, betroubaarheid en selfdissipline is net so belangrik. They are the foundation of personal and community success. Dit is hoekom ons 'n week lank tyd gaan neem om te fokus op ons spesifieke waardes, vaardighede en 'n mindset. These drives are designed to reinforce the lessons our learners are already receiving at school and ensuring that the message resonates at home and beyond. Hierdie kwartaal begin ons eerste jaar se drive met Take the Lead, vat voor. Vat voor beteken om die regte ding eers te doen. Taking the lead means to be the one to do the right thing the first time. And setting a positive example and inspiring others to follow. It's about embracing the qualities of being presentable, reliable, and remarkable. So kom ons deel dit in ons verskillende dele. Die eerste gedeelte waarop ons gefokus het maandag is om aan ons voorkoms te werk. Be presentable. This week we'll focus on taking pride in our appearance. Ons skooluniform is nie net kleredrag nie. Dis 'n simbool van ons waardes en ons identiteit as 'n Effer. And that is why we'll encourage our learners to wear it with pride as a representation of what it means to belong in this wonderful community. Tweedens gaan ons kyk na hoe om betroubaar te wees. U almal het Dinsdag in die kind se tas die akademiese belofte or the academic pledge ontvang. This is where we emphasize the importance of being dependable. Whatever that means, completing assignments on time, being attentive during lessons, or helping peers when they need. Ons wil graag ons leerders aanmoedig en ons ouers aanmoedig om met mekaar te praat oor die vorm wat hulle geteken het by die skool. Daarom is daar ook 'n plek op die belofte vir u as ouer om te onderteken dat u beloof om u kind tuis te help met soveel dinge wat hy nodig het vir sy akademiese pad. And then we'll be ending off the week with being remarkable. Finally, we'll be motivating learners to strive for excellence. Being remarkable doesn't mean being perfect. It means doing your best and finding joy in your achievements. And we will celebrate these acts of kindness, hard work and perseverance throughout the week. So, hoe kan u as ouer by die huis 'n baie belangrike rol speel in ons drives en om seker te maak dat die leerders verstaan waarmee ons besig is? Eerste, praat daaroor. Spend time discussing what take the lead means to your child. Share examples of how you take the lead in your own life and encourage them to share these thoughts and experiences. Model the behavior. Kinders leer deur na voorbeelde te kyk. Wys hulle wat dit beteken om netjies te wees, betroubaar te wees,
en uitstaande te wees. And then lastly, celebrate their success. Acknowledge and celebrate the small victories, whether it's a neat uniform, completing work on time, or showing kindness to a sibling. Your encouragement makes all the difference. So saam as personeel, ouers en kinders kan ons 'n gemeenskap bou wat gebou is in waardes wat vir ons 'n lewenslang kan hou. Dankie vir julle deelname en ondersteuning om ons te help om ons skool se waardes te laat skyn. Thank you, Louise. I think every parent that enters our school will see our 3 circles. We also talk about our microsystems. So to all our new and grade 1 parents, you will hear a lot about our 3 circles. So thank you, Louise. I think we're going to emphasize it a lot again this year, the connection between the child, the teacher, and the parent. So we're very excited about this initiative. So thank you for taking the lead on this for us, and dat jy voorvat met hierdie enetjie ook. In die grondslagfase, 'n tydperk wat krities is vir die ontwikkeling van jong leerders, word werk en leer binne 'n omgewing gefasiliteer wat spesifiek op hulle unieke leerbehoeftes fokus. Hierdie benadering versterk die klaskamerervaring deur die tuishersiening van sekere lees- en rekenvaardighede, wat op sy beurt die selfvertroue van die leerders in die betrokke areas verhoog. Die doel is om 'n omgewing te skep waar leerders en ouers die geleentheid kry om saam te leer en navorsing te doen oor onderwerpe wat hulle interesseer, terwyl daar ook 'n kreatiewe denkproses aangemoedig word. Janemy, vertel ons asseblief wat die verwagting is ten opsigte van vaslegging tuis vir ons grondslagfase leerders. Today I will start by saying that you as the parent or guardian knows your child best. Each child having their unique ability to retain and consolidate learning according to their different learning styles. Tydens vasleggingswerk middag tuis is dit belangrik om die emosionele toestand en dagse gebeure, positief of negatief, van jou kind in ag te neem. Choose a time where you are invested and your child is at ease and confident to do consolidation. Routine, routine, routine. Dit help jou kind om veilig te voel, nie angstig en gemaklik. Luister gerus een van die vorige potgoeie wat jy hieroor handel. Skep 'n gemaklike area waar jy 'n daaglikse vaslegging kan doen. Maak seker dit akkommodeer jou kind se leerstyl. It is very important to teach your child the essence of making mistakes. They are a way of showing us. They are trying. My favorite saying to my two boys while doing consolidation work is, practice makes perfect en aanhouer wen. Stay patient and positive. Encourage your child. Emphasize progress over perfection and make learning enjoyable. Make sure you have all the resources on hand while doing consolidation work. The reading book, number chart, and necessary stationery. Never allow consolidation work to turn into a WWE match. If the heat turns up, all parties should take a break. Allocate the work according to your family's needs and program. For grade 1 kan 'n mens kort sessies van 10 tot 15 minute gebruik met klein pausetjies tussenin. Graad 2, rather longer sessions, 20 to 25 minutes with breaks in between. In grade 3, learners can focus longer than in grade 1 and 2, but still benefits from breaks and movement. You can work those sessions out on about 30 to 35 minutes each. Encourage independence. Let your child attempt tasks on their own while you guide and supervise. Working their way to grade 3, we want to instill a strong foundation for the more formal and independent learning style of grade 4. If the day was long and stressful, plan to do some of the aspects on the consolidation sheet the next day. Encourage problem solving. Remember, you are the parent and guardian. You set the example. Nou eers is jy gereed om jou leerder te lei met vasleggingswerk. Kreatiewe maniere om vaslegging lekker, ontspanne en die meeste uit jou kind uit te kry. Hier is 'n paar punte. Invest in a whiteboard. Use a whiteboard or even a sliding or bathroom door with colorful markers for quick spelling or math practice. Gebruik die kombuis. Strooi meel in 'n skinkbord terwyl jy kook en laat jou kind die letters, woorde of somme daarin oefen. Cook and bake together. Let your child help with measuring ingredients, reading recipes, and discussing processes to integrate learning. Integrate time concepts. Use real-life time activities like setting a timer for baking cupcakes and explain it on the clock. For example,
It's 3 o'clock. The cupcakes will be ready by 20 minutes past 3. Praktyk op die pad. Neem 'n foto van die huiswerkblad en bespreek klanke, somme of begrippe sommer in die kar op pad huis toe. Get active. Do jumping jacks, hop on one leg or clap while counting or practicing timetables to add physical activity. Leer buite. Neem huiswerk buite die 4 mure van jou woning. Skryf woorde in die sand of laat jou kind voete in die swembad sit terwyl hulle leer. Teach back. Let your child explain what they've learned to you. Teaching others help them retain knowledge and information better. Skryf en onthou. Versterk lees deur skryf. Laat jou kind 'n woord lees en daarna skryf. Sommige maats onthou net wel beter as hulle iets neergeskryf het. Ask questions. Test comprehension daily with questions about what they've learned or read to build an understanding. Following instructions, start off by giving 2-step instructions and working your way up. By using these creative approaches, learning becomes fun and effective, and already 2 of the circles are incorporated. Baie dankie John en Dit is baie lekker om te hoor dat jy regte, soos hulle sê, real life situasies gebruik om eintlik dan nou huiswerk te doen of ander vaardighede by jou kind vas te lê. Ek dink enige arbeidsterapeut wat luister gaan ook sê en vir jou hande klap en hulle gaan sê om iets te doen teen 'n muur of teen 'n venster het ook baie ander voordele ten opsigte van skryfvaardighede. So baie dankie vir al hierdie wenke wat jy gegee het. Janine, jy's ook iemand wat daarvan hou om altyd aan 'n ander manier van leer te dink. Het jy dalk 'n paar wenke vir ons grondslagfase ouers? So vaslegging is iets wat deurlopend moet plaasvind, sodat ons dit wat ons by die skool leer in meer diepte kan verstaan, sodat ons dit in ons alledaagse lewens op verskillende plekke kan toepas. So ons leer lees en skryf, maar weet julle wat, bordspelletjies so Scrabble kan ons ook gebruik om daai spelwoordjies uit te klank. En weet jy wat, daar somme maaltafels ook daar binne, want ons leer tel en ons moet maal 2 of maal 3 die word count of die klank se telling of iets, dit maal ons partykeer met 2, dit maal ons met 3 en ons leer lekker klank en ons moet ook daar probleemoplossingsvaardighede, want die plekkie waar ek nou hierdie woord wou geskryf het is nou nie meer beskikbaar nie, nou moet ek hom op 'n ander plek gaan probeer inpas. So dis altyd lekker. Dart speel, die seentjies is mal oor dart speel, lekker tel ons soms saam. Ons hoef nie volgens die darts se reëls te speel nie. Ons gooi sommer ons 4 pyltjies en ons tel dit bymekaar, maar daar's ook weer eens maal 2 maal 3 en lekker groot getalle ook by 50 en 25. Ons skep dis so belangrik om daai rotine vir hulle te help skep, want sodra hulle op hoërskool kom, dan moet hulle daai wat ons nou vir hulle leer om voor te vat en verantwoordelik te wees, dit kom dan uit op hoërskool waar hulle gaan sit en verantwoordelik is om na al daai sport wat hulle so moeg is by die huis nog steeds te gaan sit in hulle akademie op hulle eie te kan doen en hulle weet daar's 'n veilige plekkie waar alles wat ek nodig het is hier om sukses te kan behaal. Thank you, Janine. Parents, you're also welcome to listen to our IFSIN podcast that will follow just after this one. Daar praat ons juist oor goeie gewoontes kweek in voorbereiding vir die hoërskool. Daaglikse belangstelling in jou kind se skoolwerk hoef nie ure per dag te neem nie, maar moet steeds as 'n prioriteit gesien word. Onthou, ons angs en spanning oor assessering kom minimaal van die klas af. Daar word van die skool van die onderwysers verwag om assessering nie te oorbeklemtoon nie en dat dit die veiligste plek op aarde is om 'n fout te maak en weer te probeer. Ons streef by Eversdal na gesonde, gebalanseerde kinders wat streef na ontdekking en die bevordering van vaardighede en nie volpunte nie. Ja, ek het so lekker gelag in 'n opleiding wat ons gehad het saam met die WKOD, het die vrou vir ons gesê, kom deur, nie kom laude nie. So, dis baie oulik. So ek dink dit was gepas in ons opleidingssessie, moet ek ook dan nou by sê. Our learning support department are available for any questions. In grade 4, we have a learning style course later on this year, like we do every year. Thank you for listening to this podcast. We will talk to you soon again. Goodbye.